Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Wiñi kawsayman pushaq ñan. Chaymanta lluqsishpa ñanpi yaykukpimi ñapi shuk runaka kallpashpa chayamurka. Chaypi paypaq ñawpaqpi kungurishpaka alli yachachik wiñi kawsayta charingapaqka imatatak ruranakani nishpami tapurka. Shinanikpi Jesusqa kashnami nirka. Ima nishpatak ñukataka alli ningi. Allikapi mana tiyanchu. Shukllami tiyan. Payka Tayta Diosmi. Mandashkapi ima nishkataka kanllatak yachangimi. Ama waynayangi, ama wañuchingi, ama suwangi, ama pita yanga llullashpa huchachingi, ama umangi, kambak yaya mamatapish kuyangi ninmi nirkami. Shinanikpi payka yachachik chaytaka wambra pachamantamari tukuyta paktachikuni nishpami kutichirka. Chasnanikpi Jesusqa huyaq ñawiwan rikushpami shukka illanraqmi kan tukuy charishkakunata hatushpa waqchakunaman kugri. Chasna rurashpami hawapachapika achkata charingi. Chay washaka kambak crusta hapishpa ñukata katilla nirkami. Chasnanikpika payka achkata charik kashkamantaka anchata nanarishpa llakiksha rirkallami. Chasnarikpika Jesusqa muyukta rikushpami paypak yachakuqkunataka achkata charikkunaka Dios mandakunpika mana hawalla yaykungakunachu nirka. Chayta uyashpa paypak yachakuqkuna hatunta mancharikukpimi Jesusqa kutin kashna nirka. Wawakuna ima charishkakunallapi shunguta churaqpaqka Tayta Dios mandakunman yaykunaka manataq hawallachu. Dios mandakunman shuk charik yaykunaka yallitak sinchimari. Kamellota awqa rinrinpi pasachisha nikushkatapish yalli sinchimi nirkami. Shinanekpikarin paykuna purami ashtawan mancharinakushpa shinashpaka pitaq kishpiritu kungari ninakurkakuna. Chaymantami Jesusqa paykunata rikushpaka runakunapaqka sinchitaqmari. Ashtawanpish Tayta Diospaqka mana sinchichu. Tayta Diospaqka tukuy imapish hawallamari nirkami. San Marcos 10:17 manta 27 kama. Shuk charik runami Jesuspaqman kuchuyashpaka tapurka imatati runakani wiñi kawsayta paqtankapaqka charingapaqka. Wiñi kawsayta paqtanaka pay imata runakashka pay mishana kashkatami yuyakurka. Chasnapish apu Jesucristo tukuy paypaq charishkakunata hatuchun waqchakunaman kuchun nikpika llakirishpami rirka. Kay mandashkaka mana karkachu wiñi kawsayta imashina paqtanañan. Ashtawanpish kayka rikuchikurkami paypaq shungu umashka kashkata, krichishka kashkata, imashina kashkata. Milli diablo Satanasqa tukuytami ruran kay panda yuykunata ñukanchikpi churangapaq. Kikin ñuka imata rushkawan ya Diospaq ñawpaqpika chaskishkakuna kay tukushkatami yuyachikun. Kay achkata charik musu shinallataqmi kay punllakunapipish achkakuna krinkuna ñukanchik alli obras rushkamanta mandak Diosqa ñukanchikta chaskina kashkata. Jesuspaq yachakuqkunaka mancharirkakunami. Hawapacha ya Dios mandakunmanka chay charik runakunapish mana hawalla yaykuy tukushkata yachaqchayashpa. Chaymantami tapurirkakuna chinashpaka pitih kunanka kishpiritu kungari. Chaypimi manda Jesusqa kutichirka. Runakunapaqka mana paqtaypaq sinchimi. Shinapish mandak Diospaqka ima sinchika mana tiyanchu nishpa. Tukuy hintikunami huchayuqkuna wacharinchik. Chaymantaka ñukanchikqa hatunta llakichishka kanapaqmi karkanchik wiñi wiñaypaq. Kutin imata mana ruytukushunchu ñukanchik hucha dibita pagankapaqka. Cristo Jesuspi krishpallami pay ñukanchikpaq randi wañushkata chaskishpallami ñukanchikqa Diospaq ñawpaqpika chaskishkakuna kay tukunchik. Kay may sumaq bendicionta yuypichari. Apu Jesucristo llamantami ñukanchik huchakunaka perdonashka kankuna shinallatik wiñi kawsayta chaskitukunchik. Misión Chasqui Uyachirka, Samachik Shimikuna, Ashtawan Yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, Pagillata Guyashkamanta.